Poštovana publiko, dobroveče i dobrodošli na večerašnje predavanje u organizaciji IRMOS i Naučno-tehnološkog parka Čačak. Veliko mi je zadovoljstvo da vam predstavim našeg večerašnjeg gosta, a verujem da ga mnogi od vas poznaju lično ili po čuvenju, dr. Branka Popovića. I dozvolite mi da vam ukratko izložim njegovu biografiju. Diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu i od tada kreće da se bavi tehnologijom jakih alkoholnih pića. Jedno vreme je proveo kao tehnolog u Gornjem Milanovcu, tako, u destileriji naravno, da bi već neke davne 90 i neke prešao u Institut za voćarstvo, gde se i danas nalazi u zvanju višeg naučnog saradnika i kao rukovodilac odeljenja za preradu voća. Branko je veoma posvećen svom poslu i veliki majstor svog zanata. Namerno nisam upotrebio reč ekspert ili specijalista, već majstora. Verujem da će vam on objasniti tokom predavanja zašto sam baš upotrebio tu reč. Veoma je temeljan i posvećen svom poslu. Samo jedna kratka anegdotica. Svaki fakultet i svaki univerzitet u zemlji ima svoj pravilnik koji definiše bilo koji nivo studija. Da su to osnovne studije, master ili doktorske. Tako da i Poljoprivredni fakultet u Zemunu, takođe na kome je Branko doktorirao, ima svoj pravilnik koji definiše doktorske studije. U pravilniku veoma jasno i eksplicitno stoji da se doktorska teza štampa jednostrano, a dr. Branko Popović je verovatno jedini kandidat doktorant kome je fakultet dozvolio da štampa dvostrano, zato što je teza bila napisana na 635 strana, što je dovoljno prilike za 3 doktoranta. I poznavajući Branka, on bi nastavio dalje da piše, da mu verovatno mentori nisu rekli da je zaista vreme da to privede kraju. Član je mnogih domaćih i inostranih komisija za senzorno ocenjivanje jakih alkoholnih pića i meni je zaista velika čast što smo dogovorili sa njim i što se okupili u velikom broju da nas uvede malo u svijet jakih alkoholnih pića. Toliko od mene, Branko, izvolite. Hvala lepo. Ja bih se prvo zahvalio organizatorima, mojoj dragoj drugarici Ireni, mojom dragom prijatelju i kolegi profesoru doktoru Nemanju Miletiću, sa Agronomskog fakulteta u Čačku. Zahvalio bih se i svima vama što ste danas došli u ovako velikom broju. Za mene to malo predstavlja stvarno nije mi iznenađenje, ali mi je veliko zadovoljstvo što nešto što toliko interesuje danas publiku, nešto što ja već nekih 30 godina pokušavam da na najbolji mogući način u tom nekom svom profesionalnom radu da sprovedemo delo. Pre nekih 30 godina, doduše, kada su me pitali za ovo predavanje, uvaženi kolega Nemanja i Irena, da održim, oni su htjeli da to bude kao neka retrospektiva moga rada. Ja sam se malo uplašio retrospektiva u pitanju, to već znači da odlazi tako, a ja pravo da vam kažem i nemam nameru da još odem i pokušavam da trajem, a mislim da, kako kažu, da mi koji se bavimo alkoholnim pićima, da se lepo konzervišemo u ovom alkoholu, pa nadam se da će to trajati i kod mene tako. Hvala vam još jednom što ste došli u ovako velikom broju. Ovo neće biti stručno predavanje, ovo će biti jedno krajnje popularno predavanje, jedna, ajde da kažemo, široka slika šta su to voćne rakije. Ja ću pokušati da ih sagledam sa više nekih aspekata i sa nekog tehnološkog aspekta i sa nekog društvenog, sociološkog, sa fiskalnog aspekta, sa tih različitih nekih, da bacimo različite poglede na te voćne rakije. Mnoge stvari od vas, naročito oni koji se bave proizvodnjom i znaju, ima mlađih ovdje koliko vidim koji dosta toga verovatno i ne znaju puno toga, ali uvek postoji neka mala pričica koja može da bude interesantna i koja može da nam doprinese da bolje razumemo nešto što je danas postalo zaista veoma interesantno u celoj zemlji. Pre nekih 30 godina, kažem, kada sam ja počeo da se bavim ovim, ja sam zaista imao jedan osjećaj da će te voćne rakije biti nešto što će biti izuzetno interesantno. To u tom periodu bilo veliko svetogrđe reći da se uopšte voće prerađuje u rakiju i da ide. Jednostavno, tako je bila klima u društvu da se to smatralo proizvodom od voća niže kategorije. Zahvaljujući jednom velikom broju mojih kolega, pomenut ću samo neke, ja to moram da uradim na čelu recimo sa Maretom Gojkovićem, on prvim direktorom Instituta Takova, pa nadalje da baš ne nabrajam sve profesor Ninoslavom Nikićevićem i Radoslavom Paunovićem. Ta priča je nekako rasla i danas, kao što vidite, imamo ogroman broj destilerija koje se podižu, novih destilerija koje nadam se da će u budućnosti dosta doprineti da naša zemlja može da zaradi što više novca. Tako da bih počeo s predavanjem.
samo i kao jedno malo podsjećanje. Kako delimo alkoholna pića? Postoje te dve grupe, a upravo granica je taj sadržaj etanola ili alkohola u tim pićima. Ta granica je nekde 18 do 20%. Znači, s jedne strane se nalazi pivo i vino, sa druge strane nalazi jaka alkoholna pića koji imaju više od 20% alkohola. Pivo i vino su praktično vrlo stari proizvodi, potiču od pre nove ere. Verovatno su nastali slučajnošću, da je neko zaboravio neko zrne ili neka zrna žita, da li je to ječam, pšenica i tako dalje, da je došlo do njihovog klijanja, došlo do sladovanja takozvano, da je to došlo u dodir sa nekom većom količinom tečnosti, se dobila neki napitak sličan pivu. Slična je bila situacija i sa vinom. Ostavljeno je grožđe u nekom sudu, krenula je ta spontana alkoholna fermentacija i dobijeno je vino. Znači, nisu bili praktično najverovatnije ovi proizvodi nekog smislenog, nekog razumskog htenja čoveka da dođe do nekog alkoholnog pića. Šta je zato bilo potrebno? Bilo su potrebne sirovine, znači u ovom slučaju žito, u ovom slučaju grožđe i kvasci. Međutim, kod jakih alkoholnih pića, šta je bilo potrebno? Pored sirovine i kvasaca, bila je potrebna i destilacija. Zbog toga američki pisac William Faulkner, znači dobitnik Nobelove nagrade, kaže da civilizacija počinje destilacijom. Znači, jednostavno, to je jedan proces koji je čovek osmislio i od kog momenta je krenulo da se nešto destiliša. Šta je destilacija, reći ćemo na narednim slajdovima. Ono što je vrlo interesantno za tog Williama Faulknera, on je bio inače veliki ispičutor i veliki pijanac, što je normalno što je rekao da civilizacija počinje destilacijom. Možemo dalje. Ovo je jedan stari snimak koji pokazuje čisto za onih koji ne znaju šta je destilacija. Ako uzmemo u obzir, recimo, znate vodu kada stavite u bilo koji sud i kad zagrevate, kako počne da isparava, znači ono što se nalazi u sudu je 100% voda. Ona para koja je gore isparila je takođe u hemijskom smislu 100% voda, ali u gasovitom stanju. Kada se na bilo koji način ta para iskondenzuje, dobit ćete opet kondenzat i to će biti 100% voda u hemijskom smislu. Međutim, ukoliko imate nešto što je smeša alkohola i vode, kao što je, na primjer, najlakše objasniti kroz meku rakiju, na primjer, imate meku rakiju koja je 30% alkohola i 70% vode. U momentu kada zagrevate takvu tečnost, ta smeša isparava, ali u onim parama koje se pojavljuju gore iznad te alkoholno-vodne smeše nije više sastav 30% alkohol, 70% voda, nego je potpuno skoro obrnuto, 70% recimo alkohol, 30% voda. Upravo ta razlika i potiče zbog razlike u temperaturi ključanja ove dve supstance. Alkohol, kao što znate, ključa na 78,3 stepena Celzijusa, a voda na 100 stepeni Celzijusa. I ta razlika u temperaturi ključanja upravo kod ovakvih smešća omogućava da mi možemo da razdvojimo vodu od alkohola i kada bismo tu prvu paru koja ispari, koja sad ima mnogo više alkohola nego vode, iskondenzovali na bilo koji način, dobili bismo neki destilat koji je potpuno drugačijeg sastava od one početne tečnosti koju smo stavili na destilaciju. Upravo u tome i leži ona osnovna teorija destilacije. Normalno, tu je puno inženjerskih, puno termodinamičkih igranja, ali o tome zaista danas neću pričati, možemo. Normalno, destilacija se u početku nije koristila, u početku korišćenja u ljudskom rodu, nije koristila za proizvodnju jakih alkoholnih pića. Ono s leve strane što vidite, to je napravljeno najverovatnije od gline, znači jedan glineni sud. Koristio se još u staroj Grčkoj i starom Egiptu za izdvajanje etarskih ulja iz različitog aromatičnog bilja kako bi se dobili različiti mirisi, različiti balzami za balsamovanje i tako dalje. Takav jedan sud se nazivao na grčkom ambix, što je naziv za vazu. Imate oblik vaze, međutim, kada su Arapljani preuzeli od starih Greka, starih Rimljana, kada su oni postali nastavljači te neke civilizacije, nastavljači tog nekog antičkog sveta, oni su promenili ime tog ambiksa u al-ambix ili al-ambik, tako da današnji uređaji za destilaciju koji se koriste i za proizvodnju jakih alkoholnih pića se nazivaju alambici. To je gotovo uvreženi naziv koji postoji u mnogim zemljama sveta koji se bave proizvodnjom jakih alkoholnih pića, a tog alambik, jer verovatno došlo i do iskrivljene reči ove naše lampek, alambik lampek, što je lepa reč u principu, jer lampek kao neka lampa koja peče, pa tako da je to sasvim solidno.
Kažu da su jedne od prvih kazana za proizvodnju jakih alkoholnih pića stvorili Mongoli na svojim putevima i osvajanjima ka Evropi. I kažu da je prvo ono neko piće koje su oni destilisali bilo upravo kobilje vino. Znači, kada se kobile po muzu, dobije se jedno piće koje se dobije i kada se ono fermentiše, dobije se vino od kobilje mleka koje se zove kumis, koje kada se prepeče ili ispeče, dobije se kara kumis ili jedno jako alkoholno piće poreklom od kobilje mleka. Može da. Normalno, kasnije je krenuo razvoj kazana. Kada je destilacija prvi put počela da se koristi za proizvodnju jakih alkoholnih pića? Recimo, u srednjovekovnoj Srbiji ni u jednom našem manastiru na freskama ne postoji ništa što je nalik uređaj za destilaciju. Takođe, ni u kakvom od naših srednjovekovnih izvora ne možete naći neko destilisano jako alkoholno piće tipa rakije. Postoje vino, pominje se pivo, to je bar onoliko koliko ja znam, ali se nigde ne pominje nešto što je jako alkoholno piće. Takođe, u 14. veku, nekih 40. godina pre Kosovskog boja, jedan Englez, Geoffrey Chaucer, napisao je vrlo interesantnu knjigu sličnu Decameronu, zove se Canterburyske priče, gde on takođe u putu tih nekih hodočasnika ka Canterbury spominje različite vrste alkoholnih pića, pominje i pivo i vino, ali nigde se ne pominje ništa što bi bilo viski, što bi bio džin ili neko drugo jako alkoholno piće. Pominje se do duše, to je negde oko 1350. godine naše ere, znači nekoliko desetina godina pre Kosovskog boja, pominje se, dakle, u tome destilacija kao postupak, ali samo u sklopu neke alhemijske laboratorije, jer alhemija je tada počela da se razvija. Normalno, sam proces destilacije za proizvodnju jakih alkoholnih pića počinje da se razvija u Francuskoj, Engleskoj, Holandiji, tamo negde 16. i 17. vek, da bi doživeo pun uspon u 18. veku. Kako stoji stvar u Srbiji? U Srbiji stoji stvar tako što imamo nekih pominjanja destilacije i proizvodnje rakije u 18. veku, ali jedan vrlo zanimljiv detalj koji se javlja početkom 19. veka je pečenje rakije u domaćinstvu vožda Karadžića. I to je zapisao Milan Đ. Milićević polovinom 19. veka kako se to odvijalo. Kaže na jednom mestu, kada je to, kako govori taj saradnik Karadžić, kaže, dođe jedne godine pred veliku gospođu, gospodar Đorđe, i vidi me da pečem kod njegova 2 kazana rakiju. I pita me šta to radiš, Gajo, ja mu kažem, vidiš valjda da pečem rakiju. A onda kaže, daj mi je da probam. Kaže, uze gospodar Karadžić i proba tu rakiju, kaže, kakva ti je ovo prčoka? Kaže Gaja, ja kažem njemu, ako je tebi počokavala, je meni rozolije. Meni je to bio jedan vrlo kratak i više Gaja počnem priču o drugim stvarima, kako su ratovali protiv Turaka i tako dalje, ali ovaj jedan mali detaljčić mi je bio vrlo interesantan zbog toga. Prvo, što Karadžić kao bogat čovjek u to vreme ima 2 kazana, što se rakije peče na velikoj gospojini, znači to je kraj avgusta, nikako, znači nije moglo da bude požegača, koja je tek polovinom 19. veka u većoj količini ušla u Srbiju. Znači radi se o nekoj od naših starih autohtonih sorata, najverovatnije crvenoj ranki, našoj šumadinki, koja se pekla i koja se prerađivala u rakiju početkom 19. veka, upravo na području Šumadije. Takođe, postoji jedan vrlo interesantan zapis, koji donosi Ničifor Ninković, inače berberen kneza Miloša Obrenovića, o tome kako su stragarci, odakle je poticao Tanasko Rajić, pričali kako je stradao Tanasko Rajić na Brdu Ljubiću. To je zapisano vrlo brzo posle drugog srpskog ustanka, posle pogibije Tanaska Rajića. Njegovi stragarci, znači on je Tanasko Rajić iz Stragara, kaže da on uopšte nije bio toliko hrabar, nego kaže se toliko nalizao rakije, to je bar priča njegovih stragaraca, da je uzjakao na top i počeo da vitla sabljom i da su ga tu Turci stigli i isekli. Koliko je tačno ne znam, ali to njegovi seljani pričaju, prema temu treba ih pomalo i verovati, može da. U stvari nekad da. Dakle, kazani su se razvijali. Prvi kazani za pečenje rakije u Srbiji, vidite, to su oni čuveni čučavci, gde je najmanji delova bilo bakarno. Znači, gde god je moglo drvo da se napravi, što je čovjek mogao da napravi, on je to pravio i pekao rakiju, to je bilo sporo, lagano, pitanje kvaliteta te rakije je bilo upitno i tako dalje. Kasnije počeli da se razvijaju ovi kazane, ovaj jedan bugarski kazan, koji Bugari su isto veliki proizvođači rakije, i to dobre rakije, gde su oba ova dela kazana, znači i kazan i ovaj kapak, izgrađen je od bakra, takođe paroprovodna cev od bakra, ali ono što mi zovemo tabarka, kondenzator i klavionik je napravljeno od drveta, može da. Ovo su neki savremeni uređaji za destilaciju, onaj gore levo u proizvodnji viskija, ovo je čuveni konjak aparat za proizvodnju konjaka, znači jedno savršenstvo uređaja za dvokratnu destilaciju. Ovo je jedna kalimerija, vrlo interesantna za proizvodnju različitih vrsta žitnih
jakih alkoholnih pića pa i džinova i ovo je jedna kontinualna kolona koja se danas koristi, koja je ogromnih kapaciteta, koja može da preradi 120 do 150 tona prerade sirovina za 24 sata, znači omogućava jako veliku proizvodnju, ubrzava proizvodnju, dobija se prilično dobar kvalitet destilata, ali potpuno drugačiji nego što se dobija na ovim prekidnim uređajima za destilaciju kao što vidite ovdje. Boja svih ovih uređaja, kao što vidite, je crvenkasta. Potiče od bakra. Dakle, isključivo uređaj za destilaciju se proizvode od bakra. Zašto je to tako? Prvo zbog toga što bakar odlično provodi toplotu koja je neophodna da bi došlo do isparavanja, kasnije do kondenzacije ovih para. S druge strane, bakar je lako kovan. Vidite kakvi sve oblici mogu da se naprave tog bakra. Znači, sve što nam je interesantno, to može onaj koji je dobar majstor da tog bakra napravi. I na kraju ono što je najvažnije u proizvodnji jakih alkoholnih pića, što je bakar sam po sebi odličan katalizator u proizvodnji. Dakle, vezuje sve ono štetno što se nalazi ili u voćnom kljuku, ili u mekoj nekoj rakiji, ili u bilo kakvoj nekoj drugoj sirovini koja ima alkohol. Sve ono što je štetno, a ispadljivo je, on veže u obliku bakarnih soli, to postane neispadljivo, tako da možemo izdvojiti mnoge supstance koje mogu da budu štetne. Prvo mogu da budu štetne po zdravlje, a s druge strane mogu da imaju vrlo neprijatan miris i ukus i da na taj način našu rakiju učine prilično neupotrebnu. Može da. Jedna od meni omiljenih slika kako izgleda destilerija u Hennessy u konjaku, znači uvek se vraćam na taj konjak, ja se izvinjavam što je tako, ali to je jedna velika inspiracija za naše proizvođače, prvo zbog same organizacije, zbog jedne ogromne tradicije na koju bi trebalo da se ugledamo po mnogo čemu. Vidite kakva je to destilerija. Ima nekih sigurno 10 kazana, pločice, čisto, nigde isparenja, nigde prljavo, a vrhunski proizvod se dobija u takvoj jednoj destileriji. Može dalje. Ovo je sad jedna destilerija za viski, to su uređaje ogromnih kapaciteta, 20-30 hiljada litara može da stane sirovine koje se destiliše u njih, tamo kod konjaka oko 2500 litara za prepek, a za onu prvu destilaciju vina do mekog destilata negde oko 12.000 litara, može dalje. Rekao sam zbog čega mi je konjak interesantan. Samo par stvari vezanih za to, može dalje, za konjak. Znači, to je jedna mala geografska oblast na, da kažemo, jugozapadu Francuske, gde sme oko grada Konjaka da se proizvodi piće tipa konjak. To su videli ljudi da jednostavno određene sorte vinove loze izuzetno daju dobar kvalitet na tom području oko grada Konjaka i da se od toga dobija vrhunski kvalitet destilata u koga se proizvodi konjak. Već je to krenulo negde početkom 19. veka u vreme Napoleonovih ratova da se određuje u Francuskoj koji bi to regioni mogli da budu gde će se proizvoditi konjak. Normalno, tek početkom 20. veka, posle gotovo 2 veka ili više proizvodnje tog vrhunskog pića, Francuska kao država staje iza tog svog proizvoda od koga je videla da može da zaradi velike pare, staje iza toga i državnim dekretima koje potpisuje predsjednik Francuske, znači to su praktično kao zakonski akti, potpisuje predsjednik Francuske, određuje tačno područja gde može da se proizvodi vinova loza i gde sme da se proizvodi konjak kao piće. Već negde polovinom 19. veka taj Henri Cocan, agrohemičar, radi fizičko-hemijske analize zemljišta u celoj toj oblasti oko grada Konjaka i određuje na osnovu sadržaja kalcijum karbonata, gline, peska, koji su to najpovoljnija područja za proizvodnju, za gajanje vinove loze, a zavisnosti od toga kakav je hemijski sastav zemljišta na tim pojedinim nekim podreonima, imate, vidite njihova imena, da ih ja ne čitam sad kako se zovu, u zavisnosti od toga kakav je kvalitet zemljišta, bit će bolji ili lošiji kvalitet grožđa, odnosno bolji ili lošiji kvalitet destilata, tako da će se dobiti jedno dobro piće, jedno izuzetno piće. Sve se to nalazi oko reka Charente i Dordogne, može dalje. I vidite, to je mala oblast crvena, vidite, u odnosu na cijelu Francusku, kolika je to oblast gde može da se proizvodi konjak. To su te neke podzone na koje je podeljena ta oblast u zavisnosti od toga kakav je kvalitet zemljišta i koliko su blizu Atlantskog okeana, odnosno stvara Gironde. Može dalje? Ono što je meni bilo vrlo interesantno, da taj deo u Francuskoj gde sme da se proizvodi loza za konjak je otprilike po površini isti kao kad bismo spojili Moravički, Zlatiborski i Kolubarski okrug.
znači kao ove naše okruge zapadne Srbije, kad bismo povezali, otprilike je to ista površina, kao što je površina tog dela Francuske gde se sme proizvoditi vinova loza za proizvodnju konjaka. Samo u tom regionu Francuzi imaju blizu 76.000 hektara zasađenih vinovom lozom, dok cela Srbija ima samo 22 hektara. Znači 3,5 puta mi manje proizvodimo vinove loze, gajimo vinove loze na manjoj površini, nego što Francuzi samo gajaju u jednom malom regionu oko grada Konjaka. Može dalje. Normalno, ta oblast oko konjaka je jako poljoprivredna, gaji se i dosta drugog voća i povrća. To su čuvene šaranske dinje koje imaju takođe zaštićeno geografsko poreklo, takođe dosta ovih nektarina, dosta bresaka. Jednostavno nije samo područje gde se gaji vinova loza, nego i drugo voće i povrće i jako su ponosni Francuzi na to svoje poljoprivredno zaleđe. Nikad ne bi dali tu svoju poljoprivredu i poljoprivredno zaleđe u ovom delu gde imaju te prirodne predispozicije za to, za recimo neke tržne centre ili za recimo neke druge stvari, banke i tako dalje. Može dalje. Još jedan snimak, tako te tržnice, može dalje. Ono što je najvažnije, pa pogledajte šta su podigli u samom gradu Konjaku. Muzej umetnosti Konjaka. Ovo nije muzej umetničkih slika, ovo je muzej koji je posvećen piću, jednom vrhunskom svetskom alkoholnom piću. A vidjet ćete šta ima sve u njemu, može dalje. Kada se ulazi u to, vidite, u jednom urbanoj jednoj sredini nalazi se jedan muzej koji promoviše nešto što donosi velike pare toj zajednici, nešto što čini pravi imidž toj zajednici i celoj Francuskoj. Znači, ulazite u muzej konjaka i dočekuju vas špaliri najpoznatijih sorata vinove loze od kojih se proizvodi konjak. Fol Blanche, Colombard, Igny Blanc, Semillon, Monti. Znači, to je tih 5 nekih sorti koji se koriste. Može dalje? Šta ima u tom muzeju? Sve ono što su sačuvali ili što im neko nije razneo, kao što su nama razneli, recimo, našu narodnu biblioteku ili bilo šta drugo. Francuzi nisu imali problem s takvim razaranjima kao što smo mi imali kao zemlja, pa su i uspeli mnoge stvari da sačuvaju. Kod nas, nažalost, zbog Turaka, zbog Nemaca, zbog ovog, zbog onog, mi to nismo mogli da sačuvamo. Ali je činjenica da su uspeli da sačuvaju gotovo sve flaše u kojima se ikada flaširao konjak na tom području. Ovo su različiti oznake za konjak, mislim da će vam to biti možda i zanimljivo. Najjeftiniji konjak, onaj koji izlazi na tržište, je star 2 godine. Znači u Srbiji ne stigne gotovo vrlo često rakije ni da u godini. Oni izbacuju prvi svoj konjak star 2 godine. Zatim ide konjak koji je star 4 godine, 6 godina, 10 godina i više. U svaki od ovih kupaža, da li dvogodišnji, 4-godišnji, 6-godišnji, 10-godišnji konjak, uvek ide, računa se da je to najmlađi destilat. Znači ako kažu 2 godine konjak, tu ulazi najmlađi destilat koji ima 2 godine, ali će u 1% ući sigurno i destilati koji imaju 4 godine, 5 godina, 8 godina, 10 godina, da bi se dobio jedan specifičan kupaž koji daje karakterističan miris i ukus pića. To je vrlo teško sačekati zato što je to vrlo skupo, ali daje vrhunski kvalitet. Može dalje? Vidite, 46. godine Francuska proizvode 29 miliona boca tog konjaka. Međutim, evo danas koliko, za zadnjih 15 godina recimo skočila je ta proizvodnja još za 12 miliona litara boca, znači skoro 170 miliona boca, oko 95% konjaka se izvozi. Luksuzan proizvod koji prosječan Francuz ne može sebi da priušti, jako je skup. Znači izvozi se i kupuju ga samo oni koji imaju dubog džep i najviše normalno s američke države, ima ga dosta u Aziji i tako dalje. Znači od izvoza koji danas iznosi 2,53 milijarde evra, samo od konjaka, samo jednog proizvoda koji se proizvode na tom malom jednom delu, može, to je u stvari jedan pandan, kao 51 Airbus da je avion prodat ili da je prodato 105 TGV vozova i tako dalje. Gore vidite sve etikete koje su ikad zalepljene na bilo koju bocu konjaka, znači toliko se vodi računa o tradiciji, toliko se to čuva i pazi, jednostavno je svetogrđe uništiti nešto. Ja se sećam kao mali da je postojala i neka čačanka ovde u Čačku, koja je bila jedan brend Čačka, koja je ugašena tamo negdje kada je krenula tranzicija. Ne znam zašto je to urađeno i kako je to urađeno, ali je to urađeno jednostavno. Neko je tada smatrao da verovatno nije potrebno da se voćne rakije proizvode u ovom kraju. Sada vidimo da ponovo se radi revitalizacija proizvodnje tih voćnih rakija. Nažalost što je to tako bilo, ali je tako bilo. Idemo dalje. Šta da radimo? U sred tog konjaka, u sred gradskog jezera nalazi se jedan institut koji se bavi, to je Francuski nacionalni institut koji se bavi konjakom, znači svim aspektima proizvodnje, prometa,
konjaka, znači svega onoga što se dotiče takvog jednog pića, znači u jednoj gradskoj sredini, može dalje. Ovo sam stavio zbog toga što je to sve uklopljeno u okviru ovog jednog zamka gde je rođen francuski kralj François I, jedan vrlo uspešan vladar, može dalje. A vidite, mi u našem gradu isto imamo u ovom našem gradskom jezgru fenomenalno jedan divan institut koji je, hvala Bogu, bio uvek jedan od nosilaca te priče o šljivi, te priče o voću i priče o voćnim rakijama. Prva knjiga koja je u Srbiji izdata o šljivovici je upravo bila plod rada jednog od naših starih kolega, Gvozdana Majstorovića, koji je bio poreklom iz Lipnice, znači proizvodnja rakije šljivovice, prvo je napisao Gvozdan Majstorović, sve najlepše sorte šljive su stvorene u ovom institutu u Čačku i to je najlepši ambasador grada Čačka u celom svetu. Svi lome jezik, tamo od Kanade i Amerike do Novog Zelanda, pokušavajući da izgovore to čačanska, jeste teško izgovoriti, ali uvek se svako pita gde se nalazi ta mala varoš gde su stvorene tako te neke lepe šljive i dobije odgovore. To neki mali Čačak sa jednim malim institutom u jednoj maloj Srbiji. Može dalje? Evo, kao što tamo ima François I, imamo odmah blizu instituta i inkorporiramo i ovaj naš kone gospodara Jovana i našeg gospodara Jovana Obrenovića. Može dalje. Malo samo oko tehnologije. Voće kao sirovina za proizvodnju jakih alkoholnih pića, znači svo voće može da se iskoristi za proizvodnju voćnih rakija. Šta to znači? Da može da se stavi na alkoholnu fermentaciju, samoreno voće ili ne samoreno voće, znači ceo plod ili sok od tog ploda da prevri, da se destiliše, dobijemo voćne rakije. Međutim, od voća mogu da se pravi i druga jaka alkoholna pića, kao što su rakije od komine voća, nekih ostataka voća, kao što su različiti likeri, različite travarice, recimo klekovača ima u osnovi šljivovicu u kojoj se dodaje kleka, tako da se dobije jedna specifična rakija koja je karakteristična u Srbiju i tako dalje. Može dalje. Što se tiče zakonske regulative, proizvodnja i promet svih proizvoda od voća su regulisani nekim propisima. Neki znaju, neki ne znaju. Recimo, kada sveže voće neko stavlja u promet, u trgovinu, to je podložno pravilniku o kvalitetu voća koje je propisala država Srbije. Kada se stavljaju različiti proizvodi voća, sokovi, džemovi, marmelade, suvo voće i tako dalje, to podlože pravilniku o kvalitetu proizvoda od voća. Sve su to podzakonska akta. Međutim, jedino jaka alkoholna pića, njihova proizvodnja i promet su regulisani zakonskom regulativom, zakonom o jakim alkoholnim pićima, što je propis mnogo jači od pravilnika. Zbog čega je to? Ne zbog toga što država mnogo voli rakije, nego to je, ako može sledeći stav, zbog drugih stvari. To je zbog akciza. Akcize su specifičan jedan porez, jedan namet na pojedine vrste proizvoda. Znači, akcize se plaćaju na naftne derivate, na kafu, na duvan, na alkoholna pića, čini mi se da je bilo i na projino brašno jedno vreme i tako dalje. Normalno, sve države sveta od tih akciza, kao i od poreza na dodatu vrednost, pune svoje budžete. Koja će veličina akciza biti u pojedinim zemljama, mnogo zavisi od toga, prvo, najviše zavisi od toga koliko se pije u toj zemlji. Pa mogu vam reći da su najveće akcize upravo u skandinavskim zemljama, znači to je Švedska, Norveška, Danska i ovim zemljama tamo kao što su Velika Britanija i Irska. Tamo gde ljudi ne znaju da piju, gde se obeznanjuju od alkohola, gde toliko piju da postaju veliki pritisak za zdravstveni sistem, za socijalne službe, jer tamo država propisuje da budu izuzetno visoke akcize. Znači, ako neko zbog svog prekomernog opijanja dovede do saobraćajne nesreće ili uništi celu porodicu ili uništi svoje zdravlje, on sam plaća kroz ove akcize, kupujući to piće, to je vrlo skupo, plaća svoje lečenje. Srbija do sada, kao što vidite, ima mnogo niže akcize nego što imaju sve zemlje Evropske unije. Sada je izjednačena, kao što ste čuli, akciza za voćne rakije i za druga jaka alkoholna pića tipa viskija. Jedno vreme smo mi više oporezivali viski za dva puta otprilike ili druga uvozna jaka alkoholna pića nego što su bile oporezivane voćne rakije. Normalno, to je neko usklađivanje naših propisa i fiskalnih tih propisa sa propisima Evropske unije zahtevalo da se usklade, da bude potpuno ista akciza bez obzira na koji tip jakih alkoholnih pića mislimo. U jednom periodu, čak tamo negdje krajem 70. godina, napravljen je jedan, 70. godina 20. veka, napravljen je jedan veliki problem što se tiče poreza kada su jaka alkoholna pića u pitanju.
Da li je to bio neki, malo ću se izraziti kolokvijalno, marifetluk, bezobrazluk, ne znam kako bi ga nazvao, tadašnjih savjesnih organa, da se šljivovica i voćna rakija, ali šljivovica je bila pretežni tad proizvod što se tiče voćnih rakija, oporezuje mnogo skuplje, nisu bile akcize nego druge vrste poreza, mnogo skuplje nego recimo pića, ono što smo mi zvali posle konjak u prodavnicama, odnosno što je bio domaći brendi. Jedna mešavina jeftinog alkohola i jeftinog vinskog destilata. Znači, to je omogućilo veliki porast industrija kao što su Zvečev u Hrvatskoj i Badel u Hrvatskoj, a dovelo do velikog survavanja potrošnje i proizvodnje voćnih rakija, pa i rakije šljivovice. Može dalje. Ovo ko danas med po ovom zakonu što smo rekli u Srbiji da proizvodi, čisto koga interesuje, to su znači pravna lica, preduzetnici, njima je dozvoljeno, oni su upisani u registar proizvođača jakih alkoholnih pića u Ministarstvu poljoprivrede, fizička lica, oni nisu upisani u registar proizvođača jakih alkoholnih pića, imaju pravo da proizvode za sebe, a fizička lica također, znači u Srbiji je gotovo, to je jedina zemlja, ja mislim u Evropi, u kojoj je dozvoljeno da svako kogod zamisli ima svoj kazan i može da peče rakiju. To je jedna lepa tradicija koju imamo. Ja se samo bojim kada bude krenulo neko usaglašavanje sa Europskom unijom i harmonizacije, da se slučajno to ne dovede u pitanje, jer to je dovođenje u pitanje kod mnogih novih članica Europske unije, da su mnoga nacionalna pića, kao što je u Bugarskoj bilo, kao što je bilo u Rumuniji, Češkoj i tako dalje, ukinuta upravo zbog tih harmonizacija sa Europskom unijom. Znači, naši političari će morati itekako da zapnu, da ubede te ljude da zbog te tradicije to mora da se sačuva, da svako može za sebe da proizvodi neku rakiju. Normalno, vidite dole kolika je proizvodnja jakih alkoholnih pića u Srbiji, negdje oko 34,3 miliona litara, ukupno proizvodnja jakih alkoholnih pića, računajući i voćne rakije i druga jaka pića, to je ono što je registrovano, ali se smatra da sa ovim malim fizičkim proizvođačima to iznosi negdje oko 50 do 60 miliona litara. Znači jedna velika količina, ali država upravo traži da ovu razliku ovdje da bi naplatila akcize, to je znači skoro dupla razlika i dosta ima tih jakih alkoholnih pića i rakija koje se nalaze na takozvanom crnom tržištu, sivom tržištu, kako god hoćete, na koji se ne plaćaju akcize i vrlo često se tu provlači mnoge rakije izuzetno loše kvaliteta. Može da provlači. Ovo je primjer, recimo, kako danas izgledaju neke nove destilerije u Srbiji, slično onim lepim destilerijama u Konjakovu, je lepa jedna destilerija Promonta u Novom Sadu, čak jedno vrlo lepo arhitektonsko rješenje kako je sve tu urađeno, to je njihova destilerija dole, kao što vidite oni koriste nemačke aparate za destilaciju. Ovo je podrum jednog od naših proizvođača voćnih rakija, ovdje iz okoline Čačka, vrlo lep ležni podrum sa hrastavim buradima, može dalje. Znači, možemo i tako, može lepo. Ko sme da stavlja rakiju u promet? Smeju da stavljaju ona pravna lica i preduzetnici koji proizvode i tu u originalnoj ambalaži, u boci, gde je zalepljena ona akcizna markica, a ova registrovana poljoprivredna domaćinstva ne smeju da stavljaju u promet u flašama sa zalepljenim akciznim markicama, nego samo u rinfuznom stanju smeju da prodaju pravnim licima i preduzetnicima koji će dalje dorađivati i oni sami izbacivati na tržište svoju takvu rakiju. Znači, fizička lica imaju pravo da proizvode za svoje potrebe, ne plaćaju akcizu, ali ne smiju to da prodaju. Normalno, svako će napraviti neku rakiju pa će pokloniti kumu, rođaku, bratu ili će možda na neki način probati da proda i na takav način da zaradi. Normalno, država to jako juri i mislim da će doći vreme da će strašno mnogo da pooštri i kasniju i fiskalnu politiku kada su u pitanju proizvodnja rakije kod fizičkih lica. Može da. Na tržištu danas, kao što vidite, povećani su trendovi u cijeloj Evropi, u cijelom svetu, da rakije koje izlaze na tržište budu visoko kvalitetne sa nekim regionalnim i sortnim karakteristikama koje su prepoznatljive. Sve se manje traže one rakije koje su ispod prosječnog ili prosječnog kvaliteta, koje su se ranije dosta proizvodile u našim industrijskim pogonima, ne kažem da su sve bile loše, ali je bilo dosta tih rakija nekog prosječnog kvaliteta. I kao što vidite, recimo Francuska od izvoza konjaka, ono smo rekli negdje oko 2,5 milijarde eura, Velika Britanija od izvoza viskija 4 milijarde funti godišnji, to je 5 izvozni produkt Velike Britanije. Ogroman novac se zarađuje, ogroman novac se vrti oko svih tih stvari. Što se Srbije tiče, mi smo kao što sam rekao, imali godinama negativnu promociju proizvodnje rakije. To nas je mnogo koštalo i vremena i gubitka nekih pozicija.
tek smo sad počeli polako da se vraćamo, ali mislim da će to potrebati dok ne dođemo na neke pozicije da možemo da to naplatimo. Kao što vidite, naš izvoz prošle godine je samo 12,4 miliona evra bio, pazite, prema 2,5 milijarde. Šta je to? Ništa. A uvezli smo gotovo istu tu količinu oko 11 miliona evra i to smo uvezli baš od Francuza i od Britanaca. Može da je. Ono što je meni uvek lepo bilo također s tim konjakom, što jedan proizvođač konjaka nudi jednu široku paletu svojih proizvoda i što se tiče pakovanja, veličine pakovanja i što se tiče kvaliteta. Pa za svači džep može nešto da se nađe. Znači, ako nemate para za ovaj najskuplji koji košta tamo 0,7 boca 350 evra, koji je ležao, znači minimalno u buradi, ima 10 godina najmlađi destilat, a ima destilate koji ulaze 20-30 godina, to je jako skupo, zarobljena su velika sredstva u toku sazrevanja u burićima, on će kupiti neku manju bocu koja će ga koštati jeftinije. Znači, širok jedna lepeza i pakovanja, veličina, kvalitete i tako dalje. I naši proizvođači voćnih rakija bi trebalo, naročito kada je šljivovica u pitanju, da imaju više tih nekih kvaliteta, tih više cenovnih kategorija. Tako da i to bude jedna, ajde da kažemo, najdemokratičniji način da se zadovolje različite grupe potrošača, pa će imati onaj ko ne može da plati mnogo, neka plati 600-700 dinara, ko ima da plati rakiju koja je odležavala 10-15 godina, on će platiti normalno to po boci 70-80 evra i više. To spada u luksuzni proizvod, on zaista toliko vredi, jeste skup i dolazi u rang kvaliteta kao ovaj francuski konjak. Može dalje? Ja mislim da nam je svima pomalo onako smeta, meni bar smeta u našim filmovima, kada se vitla sa ovakvom flašom na nekim veseljima i svi su onako kao neko pećinsko pleme kad igraju neko kolo nesuvislo. Mene je to pomalo sramote, ja koji volim da igram kolo i znam da igram kolo, to je jedna lepa igra koja znači okupljanje naroda, normalno i ta rakija znači okupljanje naroda oko nečeg lepog. A kad se vitla sa ovakvim flašama u tim filmovima, bude to baš ružno. Ali vidite ono što mi je interesantno, današnji proizvođači dobrih rakija u Srbiji mogu da naplate sigurno 20 do 40 puta da dobiju veću cenu po litru nego što su ove neke rakije koje se pakuju ovakve stvari. Kod voća, ma koliko ga dobro uradili kod plodova voća, primenili sva sredstva zaštite, pogledajte razlike u ceni. Neko će kupiti ovo i poješće, ovo jeste ružno, čađava krastavost, pretpostavljam, ja se mnogo ne razumem u zaštitu, ali pro toga kupite ovo na pijaci, pojedete, ok, čađa malo je ružno, otpravite na dan, ali ovo da se pije to, normalno imate ko će li da pije, može da. Veliki problem naše zemlje su falsifikati. Uđete u većinu kafana i naručite recimo Dunjevač. To je rakija koja se toliko falsifikuje da je to strašno. Ja ne znam šta bih rekao više što se toga tiče. Znači, zbog čega se to radi? Dunja ima malo šećera. Ona ima nekih 5-6% šećera u odnosu na šljivu koja možda ima 12 do 15% šećera, znači to je 2 do 3 puta manje šećera. Sad, naši proizvođači bi htjeli da imaju istu količinu dunjevače kada peku kao i šljive, a da to naplate skuplje. Dunjevača treba da bude skupa jer ima manje šećera pa se dobije manje rakije, dosta je teško proizvesti je, vrlo je zahtjevno za preradu, ali to što ima malo šećera, što se malo rakije dobije od dunje, to treba da se naplati nekom većom cenom. Međutim, kod nas ljudi hoće da imaju i veliki prinos i veliku cenu, ne može jedno i drugo. Znači, zakon zabranjuje dodatak šećera, bez obzira na koji način. Kaže čovjek, dodat ću samo da pokrenem fermentaciju. Ako ne zna neko da pokrenem fermentaciju, onda ne se bavi tim poslom. Također, što se tiče dodatka, kaže, dodao sam samo 3% šećera ili samo 5% šećera. Dunja ima recimo 5% šećera. Vi dodate 5% šećera, to je onda praktično 50% šećeroša. Jer se posmatra ne prema količini na 100 kg, nego se posmatra prema količini šećera. Znači, napravili ste šećerošu. Zašto da pijemo šećerošu od nečega što nije prirodno? Pije se nešto što je prirodno. Znači, neki proizvod se pije zato što je prirodan, a bi tako trebalo da bude. Normalno, neko kupi parizer, u parizeru nemate mesa, imate drugih surogata, ali se to zna i cenovno to pokazuje da je to mnogo jeftinije od pršuta. Ovdje se stavi visoka cena, a to kvalitet nije. Znači, šta se ljudi rade? Stavljaju, dodaju alkohol, dodaju aromu,
koriste jabuke kao nosilac svega toga i trpaju te različite arome. Sve je vrlo dokazivo, hemijski danas, na različitim uređajima, lako se dokazuje i kažu inspekcija danas da od 100 uzoraka koji uzmu ovako, čisto da vide šta je, ne samo dunje, nego ostalo, bar 5 padne na poreklu etanola. Može da. Kvalitet voćne rakije zavisi od sorte i kvaliteta voća, normalno od tehnološkog postupka proizvodnje. Šta se kvalitet voćnih rakija šta podrazumeva? Znači njegov hemijski sastav, on određuje miris i ukus, odnosno senzorne karakteristike i ono što nam je vrlo bitno koliko ćemo rakije dobiti kada preradimo neko voće da bismo imali što ekonomičniju preradu. Može dalje. I evo šta je, recimo, kada je voće kao sirovina za rakiju u pitanju. Znači, mnoge karakteristike koje se posmatraju za kvalitet svežeg voća, kao što je krupnoća, boja, čvrstina, nisu bitne za proizvođača rakije. Za proizvođača rakije šta je bitno? Znači da ima odličnu sortnu aromu voće, da bi se dobio destilat što boljih tih nekih sortnih karakteristika, da voće sadrži visok sadržaj fermentabilnih šećera i što manji udeo, recimo, koškice, ukoliko se radi o koštičnom voću, da bismo dobili što veće prinose rakije, odnosno učinili tu proizvodnju što ekonomičnija, i na kraju da se dobije, u zavisnosti od sastava voća, što manji sadržaj tih nekih štetnih sastojaka kao što je metanol, kao što je cijanougljična kiselina, koji su jaki otrovi i koje treba prvo sprečiti da nastanu, a ako nastanu, što je logičan sled događaja kada se voće prerađuje u rakiju, treba ih na određeni način odvojiti tako da ne narušavaju zdravstvenu bezbednost jedne rakije. Normalno, ono što se vrlo često kod nas govorilo, da sve ono što ne može da se preradi, da se iskoriste za druge namene, se stavlja u rakiju, delimično tačno, ali to mogu vam reći, to je jedna vrlo velika nesavesnost, da ne kažem i bezobrazluk, recimo proizvođača sadnog materijala. Poslednjih godina se recimo dosta Grosse Felicia kao šljiva potencira, to je šljiva koja je za stolnu upotrebu i sad onaj koji proizvodi sadnice kaže čoveku koji to sadi, kaže to ti je odlično za stolnu, ako ne prodaš odlične rakije. Rakija uopšte nije odlična, znači može da se preradi u rakiju, to je nešto što je iskoristivo, ali je daleko od toga da je to rakijska sorta. Znači, nešto što nije namenjeno za rakiju ne treba ni koristiti. Može dalje. Kakav je sortiment voća za preradu u rakiju? Vrlo konzervativan i sporo se menja. Znači, svi ljudi su navikli na neke mirisi i ukuse koji daju pojedine stare sorte voća. Znači, veoma je teško promeniti navike potrošača. Recimo, kruška viljemoka ima poreklo već duže od 200 godina. To je stara sorta, to su naše stare sorte šljive koje imamo, crvena ranka, požegača, dragačica, crna šljiva, trnovača i tako dalje. To su stare sorte na koje je naviknut potrošač i vrlo je teško promeniti taj ukus. Dole levo, to mnogi znaju na ovim mojim predavanjima ko je bio, to je jedna stara sorta kruške koja je snimljena u Nemačkoj, ogromna stabla, kojih ima puno po južnoj Nemačkoj, koje daju specifičan plod. To su male kruškice, ovako obično, koje nisu kao ove naše takiše. Imaju mnogo više šećera, vrlo su aromatične, daju odlične destilate i sjajne su. Ovo su ove naše sorte koje imamo ovde. Ovo je jedna dragačica u okolini Čačka, ovaj drvored, tu starih sorata na međama, crvena ranka i ovo ovde što mi uvek bilo interesantno, krupna šljiva, sitna šljiva. Od sitne šljive uvek je bolja rakija, vrlo je aromatičnija i zbog toga što u pokožnici šljive ima više aromatičnih sastojaka. Na istu količinu šljive 100 kg krupne i 100 kg sitne, bit će više pokožnice u 100 kg sitne i dobit će se aromatični destilat nego prerano krupne. Može dalje. Jedan stari voćnjak trešanja starinskih sorata koje se gaje u Nemačkoj za proizvodnju čuvene švarcalske trešnjevače, to je rakije sa zaštićenim geografskim poreklom, izuzetno kvaliteta, to je sorta Dolen Seppler, znači ima još nekoliko tih starih nemačkih sorata koje se gaje isključivo za preradu. Jako su stare sorte, daju rakije izuzetnih kvaliteta, izuzetnih senzornih karakteristika i prepoznate su u celoj Europskoj uniji kao rakije divnih mirisa i ukusa. Gaje se na Švarcvaldu i oko Švarcvalda, može dalje. Evo recimo u Francuskoj, za proizvodnju čuvenog Calvadosa, francuskog te rakije od jabuke koje se dobija ceđenjem jabuka, a onda fermentacijom jabukovog vina i destilacijom tako prebranog jabukovog vina, koriste se takođe vrlo stare sorte, neke nismo nikad ni čuli, kod njih je zabranjeno da se sorte koje se koriste za stolnu upotrebu koriste za proizvodnju rakije. Zabranjeno, jednostavno to nije sorta koja se koriste za to.
imaju, vidite, 184 sorte su Francuzi popisali koje su dozvoljene da se koriste za proizvodnju jabukovače. Za to Calvadosa njihovog u Normandiji i Britaniji. Oni su delali prema nekim svom sastavu, da vam ne pričam kako se delali, to su ti stari voćnjaci. Vrlo je važno, to nisu voćnjaci koji se obrađuju kao kod nas za ove konzumne sorte, stolne sorte, to su takozvane livade voćnjaci, gde se vrlo često koristi kombinovano gajanje i stočarstvo postoji i gajanje ovih sorata. Vrlo imaju visoke, grane počne vrlo visoko, da bi se upravo sačuvalo od tih životinja koje se daje tu i tako dalje. Vrlo stare sorte, vidite, donesti iz Španije još u 11. i 12. veku i danas čine te tradicionalne voćnjake Normandije. To je inače takođe jedna rakija sa zaštitim geografskim poreklom, izuzetno kvaliteta taj francuski Calvados i kažem, ajde može dalje, samo izvinjavam se, to su te neke sorte koje se koriste. Mislim da niko od nas nikad ovo nije Carmignon, Marie Menard, Collinet, Chevalier, Jean, Henri Allard i tako dalje. To su sorte, autoktone sorte francuske, znači ima ih 187 koje se mešaju u različitim odnosima da bi se dobio vrhunski kvalitet tog destilata. Može sledeći slajd. To su takođe neke od tih sorata, mnogo ih ima, deluju vrlo neugledno, međutim daju destilati izuzetno kvaliteta, naročito kad se pomešaju. Ako bar radimo jabukovače od različitih sorata, treba ih mešati što više pomešanih sorata i jabuke, daće bolji kvalitet destilata. Znači, ako još imamo ovih starih sorata, kao što je budinka, kao što je kolačara, kožara, pa se to pomeša s nekim crvenim delišusom ili jonatanom ili zlatnim delišusom, dobit će se bolja aroma, jer jednostavno jedne jabuke imaju više taj estarski ton arome, drugi taj ton arome koji vuče na više alkohola, tako da u toj kombinaciji sorata se može dobiti jako dobra jabukovača i kod nas, ukoliko samo mešamo. Jednosortne jabukovače mogu da budu dobre, ali ne tako sjajne kao jabukovače proizvedene od mešanih sorata. Može dalje. Ovo su ti voćnjaci, recimo, u Normandiji. Jabuka, vidite kako to izgleda. To je zaista tako. Čak kada se podižu novi voćnjaci, gleda se tako da odmah krene od 1,80 m grananja. Jednostavno ne dozvoljavaju da ispod 1,80 m bude grana, nego se ide na, oni to zovu od tiž, znači visoko stablo, da se na takav način prave voćnjaci normalni. Može dalje? Ovo je recimo ono što je interesantno kod nas, ovo je pored Čemernice, u Konjevićima, jedna vrlo lepo, ja ovo godinama gledam i mnogo volim ovo, to je, što kaže ono, na samom nasipu pored Čemernice, ova naša okruglica ovde koji daju izuzetan kvalitet, ovde je uvek kupusište, ovde se uvek gaji kupus, a ovde je ova dragačica koja uvek neko prikupi, uvek neko ispeče rakiju i tu sortu treba mnogo čuvati, to je jedna sjajna sorta za proizvodnju rakije. Ja godinama pričam o toj sorti, ona je meni čak na neki način lepša od crvene ranke, jedna izuzetno lepa sorta, a kombinacija sa crvenom rankom još bolje. Može dalje. Jedan lep primer, pored puta tih takozvanih aleja, ovo je u Prislavici kod nas u Čačku, s jedne strane je crvena ranka, s druge strane je dragačica, jedna drugo oprašuju, tu su jedna lepa isto crvena ranka iz Gubereca na Kotleniku, tako da jako lepe sorte imamo za proizvodnju vrhunskih šljivovica, bogati smo kao zemlja odličnim sortama, naročito tim starim sortama, tako da tu imamo veliki potencijal kao zemlja da imamo sjajne šljivovice. Može dalje. Zašto šljiva? Vidite zašto godišnje proizvedemo kao država negde oko 500.000 tona, oko 85% šljive se preradi u rakiju i šljivovicu, mnogo više nego neki naši susedi Rumuni koji su isto tako veliki proizvođači šljive i šljivovice, oni samo 55% rakije proizvedu, prerade u šljivovicu. Ja sam imao prilike sad u Pančevu na jednom ocenjivanju da probam 10 rakija koji su poreklom iz Rumunije, Temišvar, Arad i tako dalje. Ima ih i dobrih, ali daleko zaostaju i za našim vrhunskim šljivicama, a ima i oni koji su baš pune mana i koji nisu mogli da se piju, možda je. Ovo je divan sortiment, uvek kada vidimo ove autoktone sorte, to je kao jedna pesma koja kaže Požegača, Crnošljiva, šta kaže, Okruglica, Trnovača, Crnošljiva, Piskavac, Kapavac, Moravka, sve je lepo, normalno i naše čačanske sorte stvorene ovde koje su izuzetne za rakiju i Rodna i Lepotica i čačanska najbolja i Valjarka, pa i ovaj američki Stenley, sve to dolazi u obzir za proizvodnju vrhunskih šljivovica. Normalno, čačanske sorte same po sebi mogu da daju rakije vrhunskog kvaliteta, ali u mešavini
sa pojedinim autohtonim sortama daje nešto što je još bolje i što daje nešto što je vrhunsko. Dakle, ta mešavina starih sorata i ovih novih sorata daje možda nešto što je dobitna kombinacija za proizvodnju vrhunske rakije. Možda dalje. O šljivama smo govorili, što se tiče recimo trešnje, rekli smo tamo kod Francuza, to je Golden Sample, te stare sorte. Nemci recimo koriste dosta onu žutu nacijsku Mirabelu, to je na gore s leve strane, jedna specifična sorta šljive koja daje jedan malo ton šljivovice koji je vrlo karakterističan za te germanske zemlje, znači za Nemačku, za Austriju, za Švajcarsku, pa i za deo Luksemburga i čak gore u Francusku kod Nansija proizvode se dosta šljivovice od te nansijske Mirabele i ovih nekih drugih sorata. Normalno kajsije, kod nas u Čačku ovde mađarska najbolja, pored mađarske najbolje kečkemetska ruža, izuzetna sorta što se tiče mirisa za proizvodnju kajsijevače. O jabukama sam vam pričao, znači vrlo je važno mešati što više sorata, postoje normalno i ove druge sorte koje se mogu koristiti i kruške, biljamovka, znači neprikosnovena što se tiče proizvodnje rakije, mirisa i ukusa, ove te neke nemačke sorte kao što te neke Malšeš, zbirne, Pavlić zbirne, Negele zbirne, koje daju kruškovače koji su vrlo slične kruškama, rakijama od kruške biljamovke, ali su i nešto posebno. Može dalje? Šta ne treba raditi normalno? Evo kako poneki radnici tamo kad ljudi posade mnogo voćnjaka, nemaju radnu snagu i kad kaže kupite mi šljive za rakiju, pogledajte šta se vrlo često pokupi. Znači od ovoga rakije nema, ovo je nešto strašno što može da se vidi, ovo sam video da se kupi, znači najgori otpad, znači ono što biste pojeli to će ići u rakiju, ovo mislim da ne bi pojeo niko, ovo je strašno nešto. Može dalje? Što kažu, kad pogledate ove snimke, uvek se setite onoga što kaže Nikos Kazancakis u Grku Zorbi, kaže šta je najlepše na svetu, kaže to je žene, voće i ideje, pa ovo voće kad pogledate to je toliko lepo da je to nevjerojatno. S ovo voće se može proizvesti rakija, prepoznatljiv miris maline u malinovači, to ćete uvek prepoznati. Ko nije navikao da prepozna miris kupine u kupinovači, trebamo malo iskustva. Kupina inače daje vrlo interesantnu rakiju, jednog zanimljivog tona mirisa koji podsjeća pomalo na miris zemlje, na mahovinu i jedan limunasti ton u zavisnosti od sorte, izuzetno lepa rakija koja se može dobiti. Rakija od crne ribizle, jako lepa, mali su prinosi koji će se dobiti, ali ima onaj ton, naročito oni koji žvaću žvake sa ukusom ribizle, podsjeća na taj ton žvaka ili žvaki sa ukusom ribizla. Normalno, proizvode se i rakije od samonikog voća, od drena, tamo negdje okolini Drvara i Mrković grada se proizvodi dosta ta rakija za ove drenja, vrlo je lepa kad se dobro proizvode, vrlo interesantnog ukusa, od zove, rakija od bobice zove, jako lepa rakija, interesantna, ne daje mnogo, ali kao jedan raritetni proizvod bude vrlo zanimljiva. Kod zove treba ono što kaže da li je zova otrovna ili nije. Postoji jedan heterozid, cijanogeni zove se sambunigrin, on se razlaže u toku zagrevanja plodova zove, tako da nemate problema sa nekim eventualnim trovanjem. To je jarebika, ovo drvo gdje u Čačku imate ispred robne kuće, ove stare robne kuće, isto se proizvodi rakija, recimo u Nemačkoj bocale rakije od jarebike, retka je, ali se prodaje recimo po 100 € po boci, možda ne. Kada treba stare sorte zameniti novim? Samo, znači one stare koje se teško menjaju, samo ukoliko su jako napadnute bolestima, kao što recimo požegača, pa se onda menjaju, ali tada mora da bude bolja aroma, da se dobije bolji prinos destilata, zdravstvena vrednost da bude bolja. Znači, vidite, čačanska rodna i valjevka su stvorene kao sorte za sušenje. Čačanska lepotica je stvorena kao stona sorta da bi se zamenili stenove i požegača. Međutim, pokazalo se da su te tri sorte iz Čačka i rodne i valjevke lepotice izuzetne za proizvodnju rakije, tako da daju, kažem, vrlo kvalitetne rakije. Može dalje? Ovo je kako izgleda neki sortiment danas u Srbiji što se tiče naših šljivika. Najviše normalno Stenleja, rodna čačanska lepotica, šire se na svu sreću te stare sorte, ima ih sve više i više, ljudi sade i crvenu ranku i trnovaču i dragačicu i crnošljivu, sve je više takvih zasada i što će, nadam se, još više poboljšati kvalitet naših rakija. Nažalost,
požegače kao jako osjetljivo na šarku, tu je direktor instituta, dr. Darko Jevlenić koji je dosta radio, tu je i dr. Svetlana Paunović koja je također bila direktor instituta, godinama rade na toj šarki, međutim jednostavno je to sorta koja nažalost nema leka, čini mi se. Morat će da se zameni nekom drugom, štete je velika, ali tako je kako je, može da. To su te naše lepe sorte, sve čačanske može dalje i požegača na vrhu. Vidite, nigde u svetu se ne stvaraju sorte za proizvodnju rakije. Upravo zbog toga što postoje te starinske sorte koje se koriste, koje daju specifičan ukus i miris. Niko se od selekcionera nije potrudio da stvori novu sortu šljive za rakiju koja će dati neki novi kvalitet. Jedini izuzetak je ova Belamira koja je stvorena u Nemačkoj, koja daje taj tip rakije, tipa nasijske mirabele. Međutim, šta je problem? Ja mislim da čovjek koji bude selekcionar, koji bude u ovoj zemlji stvorio neku sortu šljive koja će biti dostojna zamena požegača, da će se taj proslaviti, da će mu se ime dugo pronositi. Ali treba puno rada da bi se stvorila nova sorta šljive koja će odgovarati za proizvodnju rakije, možda. Vidite, recimo u Francuskoj je samo jedna sorta za proizvodnju konjaka stvorena u poslednjih 100 i više godina, to je taj Folignan, ali se dugo ispitivala da bi se pokazalo da ima bolju aromu nego ove sorte koje se tradicionalno koriste i da je mnogo otpornije na bolesti koje napadaju vinovu lozu u tom regionu. Što se tiče stvaranja sorata ječma za proizvodnju viskija, glavno ono što je bilo je da se poveća prinos destilata. Ječam sam po sebi nema nikakvu aromu, to je, znači, žitarica, zrno, nema aromu, ali je bilo bitno povećati količinu alkohola koji se dobija po toni. Znači, uspelo se da se sa selekcijama ječma zadnjih 50 godina poveća negdje po toni za 50 litara čistog alkohola, odnosno za 125 litara viskija 40% se može dobiti preradom 1 tone ječma više nego sa nekim starijim sortama. To, ako da vidite s tih 125 litara 40%, to je znači negdje oko 160 boca, svaka boca neke po 20 evra, znači to već predstavlja jednu ozbiljnu količinu novca koja se dobija sa sortom koja ima veći potencijal za stvaranje veće količine alkohola, može dalje. Rakije se dele na jednosortne i višesortne. Jednosortne obično su, kao što smo rekli, kod onih jabukovača, najbolje mešati. Međutim, jednosortne to je viljamovka. Zbog čega viljamovka je toliko važna? Zato što sadrži taj neki specifičan sastojak koji se zove etilester 2-trans-4-cis-dekadijenske kiseline, kojih ima, kao što vidite, gotovo 10 puta više tog estra koji daje specifičan miris rakije od kruške viljamovke nego Packhams Triumph, ili čak, ja ne vidim dobro, dade 918 puta veću koncentraciju tog estra nego Abate Fetal. Zato je ta rakija specifična. Normalno, postoje još i drugi estri, izomeri ovog estra koji daju malo izraženi ili malo manje izražen miris na krušku viljamovku, ali to su već stvarno takvi detalji da ja ne bih pričao sad o tome. Kod višesortnih rakija vrlo je važno uklopiti mirise pojedinih sortnih destilata. I ovde, kao što vidite, recimo crvena ranka i dragačica, to je tradicionalna kombinacija u tradicionalnim voćnjacima čačanskog kraja. Znači, obično se dragačica ili okruglica sadila uz crvenu ranku kao njen oprašivač u nekoj količini 20-30%. Ako se pomešaju rakije od crvene ranke i od dragačice u određenom odnosu, mešanja te rakije, odnosno kupaš, imaće veću ocenu mirisa i ukusa nego komponentne rakije. Znači, jednostavno, to je dobitna kombinacija čačanskog kraja. Dve sorte koje su međusobno kompatibilne, odnosno njihovi destilati, koje treba mešati da bi se dobilo nešto što je specifično za ovaj naš čačanski kraj. Stare sorte, znači, pokazale su se da se vrlo uspešno gaje čak i na teškim smonicama pored Morave dole, gde praktično šljivi mesto nije, ali one mogu tu da se gaje i da daju vrlo dobre rakije, čak i u tim ravničarskim delovima naše kraje, da ne pričam o brdskim delovima. Međutim, ništa nešto, ukoliko su dve sorte nekompatibilnog mirisa, kao što je crvena rakija i čačanska lepotica, one obe daju samostalno vrhunske rakije, kada se pomešaju, ta dva mirisa jednostavno nisu spojiva međusobno. Jednostavno ne mogu da se lepo ukomponuju. Kad se doda tu jedna treća sorta, one postaju i tekako lepo mešljive i dobije se jedna finalna rakija koja je izuzetno mirisa i ukusa, može da je. Ovo je tehnološki postupak za sve voćne rakije, znači ovo što kaže berba, kako se primarna prerada, alkoholno vrenje, destilacija, sazrevanje rakije i finalizacija. Što se tiče berbe,
To mora da bude, kao što smo rekli, da bude zdravo voće, određenog stepena zrelosti. Kod primarne prerade, uvek da li prerađivati voće sa košticom ili bez koštice, da li celi plodovi, kod šljive možete staviti cele plodove, kod višnje možete staviti cele plodove, ali kod jabuke normalno i dunje ne možete staviti cele plodove, moraju da se dezintegrišu na određeni način. Kod alkoholne fermentacije, da li spontano vrenje, da li dodavati selekcionisani kvasac, da li sud gde se odvije alkoholno vrenje treba bude otvoreno ili zatvoreno, da li temperatura treba bude kontrolisana ili ne. Kod destilacije koristiti dvokratnu ili jednokratnu, kada odvajati prvenac, patoku i srce, koliko čist treba da bude uređen za destilaciju, to je jedan veliki problem u našoj proizvodnji. Sa zrelih destilata, drveni sudovi i stakleni sudovi i finalizacija na kojoj čini se pije rakija. Znači, od svih ovih kombinacija koji ćete napraviti, dobit ćete finalnu rakiju. Znači, imate istu sortu, preradite na različite načine, dobit ćete različite rakije. Sve to zavisi od toga koliko je podrum dobro opremljen i koliko su vični oni koji se bave preradom voća u rakiju. Nije svako vičan, ne zna svako to da radi kako treba, ali, što kaže, jednim klasičnim postupkom, na primjer za proizvodnju šljivovice, od požegača, ako stavite celu sa košticom, pa pustite spontano vrenje, pa izvačite lepu dvokratnu destilaciju, stavite to u dobar drveni sud i pustite to da stoji 10 godina, dobit ćete vrhunsku rakiju. Ali uradite tako nešto sa nekom drugom sortom, sa stelejem, vidjet ćete šta ćete dobiti, bit će to mnogo, mnogo lošije nego što je to. Zašto je veliki crveni znak pitanja? Najopasniji moment u proizvodnji rakija kod nas, a to je dugo čekanje preglednog kljuka do destilacije. Znači, do negde, ajde da kažemo, 80. godina 20. veka, većina naših rakija je bila jako kisela, jer se prebrao kljuk jako kasno pekao. Znači, mora na vreme da se ispeče, da ne bi došlo do sipčetnog vrenja, da ne bi došlo do sipčetnjavanja, ukišeljavanja kljuka, jer to je veliki problem, ne samo što se stvara mnogo kiselina, nego se stvara i drugih nekih produkata, da vam ne pričam tih bočnih vrenja, koji daju vrlo neprijatne mirise našim rakijama. Čistoća uređaja za destilaciju, vrlo važna, reći ću vam malo kasnije zašto, može dalje. Znači, uvek trebalo bi u principu izbeći dodir površine kljuka sa kiseonikom, to je otvoreno vrenje takozvano, međutim, ne treba bežati ni od njega. To kažu knjige. Valja li da bude zatvoreno vrenje. Međutim, vrlo često se pokazuje da kvasci pri tim zatvorenim vrenjima nemaju dovoljno kiselnika za sebe, pa i oni počinju da malo divljaju i da se ponašaju na čudan način, tako da sam imao prilike više puta kod tih zatvorenih vrenja da omirišem jedan vrlo neprijatan miris koji podsjeća, ajde da kažemo, na jedan fekalni ton, dobije se jedan fekalni ton mirisa koji je vrlo neprijatan kod tih zatvorenih vrenja. Zašto je ovo predstavno dole? Znači, uređaji za destilaciju ne smiju da budu od neređujućeg čelika, prohroma, inoksa ili već kako se to zove. Čak ni jedan deo koji je u dodiru sa sirovinom ili alkoholno-vodnim parama ili kondenzatom ne smije da bude od prohroma. Jednostavno, prohrom nema onu katalitičku ulogu za dobijanje destilata vrhunskog kvaliteta kao što to ima bakar. Može dalje? Sa košticom ili bez koštice koštića voća, u zavisnosti od toga šta čovjek želi. Ako neko voli taj ukus na košticu, tradicionalno ukus rakije, on će prerađivati šljivu sa košticom. Ako ne voli, on će vaditi košticu. Vađenje koštice omogućava danas veliku mehanizaciju proizvodnje, znači teško se vuče kljuk koji ima košticu, pumpe mnogo lakše vuku kljukove koji su bez koštice. Gde je problem? Problem nastaje što iz tih koštica nastaje ta otrovna cijanuro-vodonična kiselina, evo tu su neki hemizmi, međutim ona se vezuje ovakve porođenje. Bakar i nju vezuje, znači bakar je odličan materijal za vezivanje tih cijanuro-vodonične kiseline i smanjenje njene koncentracije. Tako da možemo dobiti rakije koje su zdravstveno ispravne, a zbog prelaska benzaldehida u sam destilat koji daje taj miris, znate ono kad približate košticu od kajsije, na primjer, dobijate onaj ukus kao na baden, kao na košticu, to upravo od benzaldehida potiče koji nastaje iz koštice i to je nešto što daje jednu specifičnost tih tradicionalnim šljivovicama ili drugim koštičanim rakijama koštićavog voća ako se prerađuju s košticama. Recimo, rakije od višnje mnogo je lepša kada se prerađuje s košticom nego kada se koštica radi. Može da je. Evo, različiti načini pripreme, na primjer šljiva, različita muljanja, pasiranja i tako dalje. Ovo manje više ko se bavi proizvodnjom zna, može i sledeći slajd.
To su potpuno različite strukture, fizičke strukture kada se izvadi koštica na takav način nekom izbijačicom ili kada se koristi pasirka. Znači, potpuno će se dobiti od iste sirovine dve različite rakije, upravo zbog toga što se na različite načine priprema voćni kruh. Može dalje. Evo kajsija, pripremanje na različite načine, također jedno muljanje s košnicom. Kajsija s košnicom može bude vrlo dobra, jedna jako lepa rakija, ukoliko se na vreme ispeče luk, dobije se dobra rakija, normalno može da se pasira, da se dobija ispasirana masa koja će dalje ići na fermentaciju pa na destilaciju, može dalje. Dunje jabuke, vrlo važno, posle berbe da odleže neko vreme, bar 10, 15, 20 dana posle berbe, da bi onaj ostatak skroba koji se nalazi u tim jabučastim plodima prešao u šećer i postao na taj način fermentabilan, da mogu kvasi da ga iskoriste i da se dobiju veći prinosi destilata. Normalno, kod jabučastog voća uvek je preporučljivo oprati ga da bi se dobio bolji kvalitet destilata. Može dalje. Vađenje semena lože kod jabuke i kod dunje, veoma poželjno. Jako je teško rešivo, mada danas ima uređaj koji lepo melju, prevode to u kašu, a onaj deo koji semena lože gde se nalaze semenke odvajaju, jer vrlo često te semenke svojim karakteristikama utiču negativno na krajnji kvalitet, miris i okus destilata. Može dalje. Ovo su različiti mlinovi za usitnjavanje jabučastog voća, vrlo jednostavni, vrlo jeftini, ko se bavi tim na neki hobi način ili za svoje potrebe, to je vrlo lako naći, može dalje. Različiti mlinovi također, može dalje. Normalno, kod jabučastog voća, kao što je jabuka ili dunja, može se cediti sok, pa se taj sok staviti na fermentaciju, različite hidraulične prese, jedna pneumatska presa. Mora se voditi samo računa da se suviše mnogo ne maltretira ta voćna masa kada se cedi sok, jer ukoliko ima više taloga, kao što vidite ovdje u ovoj desnoj boci, stvorit će se u toku fermentacije i destilacije jedan sastojak koji se zove trimetildihidronaftalin, koji ima jak miris na kerozin, miris na onaj gas koji se nekad koristio za one gasne lampe. I bude vrlo neprijatan, jeste ponekad prirodno svojstvo dunjevača, javlja se u pojedinim jabukovačama i čak se javlja u šljivovicama, vrlo retko, ali se javlja ukoliko je mnogo izmaltretirano voće. Može dalje. Ovo su različite cednice, ovo su industrijske cednice i se mogu dobiti sokovi za stavljanje na fermentaciju i tako dalje, nije to toliko važno. Ajmo dalje. Ovo su neki postupci koji se posljednjih godina propagiraju u proizvodnje voćnih rakija. Pojedinih voćnih rakija se koriste određeni enzimi da bi se poboljšao, jednostavno da bi se bolje pripremio kljuk za fermentaciju ili da bi se povećao ranjban alkohola. Podešava se pH da bi se alkoholna fermentacija usmerila u određenom pravcu i normalno mogu se dodavati selekcionisani kvasci. Ti selekcionisani kvasci nisu, što bi rekli, sveto pismo, jednostavno trgovci ih preporučuju. Mogu da budu dobri u nekim slučajima uopšte nisu dobri. Znači, to je sad stvar umeća onoga kako se bavi ovom proizvodnjom da vidi da li mu je to potrebno ili nije. Može dalje. Alkoholno vrenje, normalno, ovo su glavne tri vrste kvasca koji izazivaju alkoholno vrenje kod voćnih kljukova, znači saccharomyces cerevisiae, Klebsiella apiculatum, Činkovija pulcherrima. Znači, to su jednoćelijske fabrike, kvasac je živ organizam, koristi šećer iz spoljne sredine i kao nus produkt stvara normalno etanol, stvara energiju za svoj razvoj i razmnožavanje, stvara neke prekursore za svoju ishranu, a kao nus proizvod tog svog života, tog svog životnog ciklusa, van ćelije izbacuje etanol koji je nama interesantan, koji je glavni sastojak svih alkoholnih pića, kvasac ga stvara i šećera, ali kvasac stvara i brojne druge sastojke koji daju taj specifičan miris i ukus rakijama, ne računajući one sastojke koji potiču samo voće. Znači, preradom šećera najčešće posmatrano, kvasac stvara i više alkohola, i estre, i više masne kiseline i aldehide, svi oni daju poseban miris i ukus kada se onako zajedno sklope nekom alkoholnom piću. Može dalje. Ovo, ukoliko koristimo čiste kulture kvasca, dobit ćemo nešto veće prinose alkohola, jer jednostavno veća količina tih kvasaca koji se lakše izbore za šećer i stvore više alkohola, nego ako se kljuk prepusti spontanom alkoholnom vrenju, jer tada, pored kvasaca, su tu prisutni bakterije koje deo šećera kradu,
tako da kvasac ne može sav šećer da iskoristi za stvaranje etanola, već i bakterije ga uzimaju i pored toga što kvare kljuk, uzimaju i deo šećera za svoje potrebe, stvarajući kiseline, tako da vrlo često kada nije dobro sprovedena fermentacija, kljuk se ukiseli, pa dobijemo neke kljukove koji su malo čudne kvaliteta, pa je loše kvaliteta. Može dalje. Evo sudovi za alkoholnu fermentaciju, različiti, oni naši tradicionalne kace drvene, danas se koristaju i različiti klasični sudovi, polijester, polietilen, prehrambeni, zatvorena vrenja, polijestarski sudovi i danas normalno najskuplji programski sudovi koji su vrlo laki za čišćenje, ali su i vrlo skupi. Ima tu još mogućnosti da se kod ovih programskih sudova ugrađuje mogućnost da se kontroliše temperatura, da se oni hlade po potrebi ili da se zagrevaju po potrebi, tako da jeste dobro rješenje, ali i jako skupo. Može dalje. Znači šta nam je vrlo važno, da budu čisti sudovi za alkoholno vrenje. Kada se puni jedan sud za alkoholno vrenje, vrlo je važno da se on što pre napuni, ukoliko je moguće za jedan dan, ukoliko ne 2 dana maksimalno se puni sud za alkoholnu fermentaciju, može i 3 dana, normalno može i duže, ali je to onda vrlo problematično šta ćete dobiti. Oko zatvorenog i otvorenog vrenja sam rekao, ne postoji, knjige kažu zatvoreno vrenje je nešto što je neosporno, međutim i otvoreno vrenje ima svojih prednosti. Temperatura vrenja idealna je između 16 i 20 stepeni Celzijusa, znači vrlo je opasno kada vidite negdje u sred leta, naročito početkom avgusta, da neko stavio neko burence od 200 kg ili 2 burence, te stavio šljivu i stavio na sunce, jer to tako treba. A onda pitate onaj kljuk koliko ima stepeni u njemu, a u njemu otprilike ima negdje oko 50-60 stepeni, tu rakije nema. To je jednostavno katastrofa što se tiče i ukusa i mirisa. Kvasac sad podivlja i ako uopšte radi na vrlo čudne načine i stvara jedinjenja koje su vrlo problematične i daju vrlo loš kvalitet rakije. Alkoholno vrenje može trajati 5-6 dana kod onih sirovina koji imaju malo šećera, pa do nekih 30 dana u zavisnosti od temperature, količine šećera itd. Može dalje. O destilaciji sam pričao na početku, ovo je neki razvojni put naših ovih alambika ili lampeka ili kazana. Oni obični koji su bili dosta drveni, preko ovih bakarnih, sa ovim kalpakom jednim gdje je malo povećana ta površina za obaranje pojedinih delova para i tako dalje, da ne ulazim u sve te detalje, može dalje. Još dalje inovacije sa nekim pistorijusima, defragmatorima gdje se prečišćavaju tu neki alkoholno-vodne pare, nećemo pričati o tome. Evo što se zagrevanja tiče, jedan sa kolonom, zagreva se drvima, ovi se zagrevaju vodenom parom, također vodenom parom, može dalje. Evo, savremeni uređaj danas Holštajnovi nemački koji su postavljeni su u jednoj destileriji u Srbiji, svaki vredi 2 sol, jedan vredi 75.000 evra, jako su skupi, po 500 litara su svaki, daju destilatu solidnog kvaliteta, ali ništa ono čovjek da se odušuje s obzirom na cenu i s obzirom na uređaj, može dalje. Sprečiti kljuk da zagori. Ako dođe do zagorevanja, dobit ćete zagorelu rakiju. Zagorela rakija je jedna od najvećih mana koju jedna rakija može da ima. Teško se leči, gotovo nemoguće izlečiti. Takva rakija kada se stavi na hemijsku analizu je po onome što zakon propisuje potpuno ispravna. Međutim, njen miris i ukus će vam pokazati da to nije rakija koja može da se pije. Znači, različitim mešalicama, rešetkama, brzinom destilacije sprečiti u svakom slučaju zagorevanje. Može dalje. Kada se uporede načini rada klasičnog kazana koji mi koristimo kod nas i ovog nemačkog kazana, vidite, razlika u ceni je ogromna, gotovo 10 puta, s tim što je ovaj mnogo jednostavniji za rad nemački. Međutim, kada su proizveli kajseoču na ovom i na ovom, vidite, od 30 ocjenjivača, samo njih 18 je moglo da pogodi da li je iz kog je kazana rakija koji su probali. Pri čemu se za pola tih ocjenjivača je bolje bila rakija kajseoča koja je proizvedena u klasičnom kazanu, a za polovinu rakija koja je proizvedena u ovom takozvanom nemačkom kazanu sa kolonom za pojačavanje. Tako da, zavisi od voćne vrste da li će negdje biti bolje ili neće biti bolje. Može dalje. Ovo što se tiče prinosa rakije šljivovice, rakije šljivovice normalno je bilo koja voćna vrsta, ciljan je da od količine šećera koje to voće ima izvučemo što više alkohola, da dobijemo što više rakije. Kako ćemo to postići? Znači, ako pasiramo sirovinu, ako još dodamo kvasac, dobit ćemo veće prinose rakije. Ako dugo čekamo sa destilacijom kruka do 2 mjeseca, imamo velike gubitke, zato što deo alkohola koriste bakterije sečerne kiseline i jednostavno imamo velike gubitke. Može dalje.
Dunja i malina, rekli smo, velike količine voća su potrebne da bi se proizveo 1 litar te rakije. Vidite, negdje od 16 do 20 kg maline je potrebno da bi se proizveo 1 litar 40% rakije, ukoliko ne dodajemo šećer, ne dodajemo ništa. Sa ovogodišnjim cenama od 3 € po kilogramu, mislim da je to zaista neisplativo i da nema smisla. Možemo dalje. Ono što na kraju daje finalni kvalitet svakoj rakije, njegovo sazrevanje i staranje. Sazrevanje može biti u drvenim sudovima, može biti u prohlamu ili u staklu. Dalje. Evo kako se menja jedan destilat kada se nađe u buretu. Menja svoju boju, menja svoju strukturu, menja svoj hemijski sastav, znači postaje mekši, postaje pitki. Ovo su neke jedinjenja dole, kao što vidite, koji daje taj specifičan miris starih rakija, bez obzira da se radi o šljivovici, ili se radi o staroj jabukovači, ili se radi o viskiju ili o konjaku. To su ti neki sastojci koji nastaju iz drveta, koji prelaze u destilat, nisu prikazani oni koji mu daju boju, ovo su isključivo sastojci koji daju aromu, posebno aromu. Normalno vanilin, to jeste onaj vanilin koji se nalazi u vaniliji, oslobađa se iz lignina drveta, daje taj ton koji podsjeća na kolačiće kod tih starih rakija, ti takozvani gamma-oktolaktonovi oklaktoni daju taj takozvani kokosni ton destilatima. Eugenol, jedan vrlo lep fenolni ton koji daje, kao i izjave eugenol. Tako su to sve neki sastojci koji daju taj finalni kvalitet, pored toga što nastaje boja, koja je vrlo primamljiva i vrlo lepa. Može dalje. Evo šljivovice, naše srpske šljivovice koje su se zrevale 10 i 15 godina u hrastim buradima, kako bojima. Znači, to su konjačne boje, to su izuzetno dobre rakije, koje isto imaju u sebi ono što sam malo pokazao. Može dalje. Koriste se sudovi od hrasta kitnjaka i hrasta lužnjaka isključivo, to su jedine dve vrste hrasta koje treba koristiti za sazrevanje pića. U Francuskoj postoje specijalne šume, državne šume koje se gaje sa ovim hrastima koje obslužuju industriju vina, znači vinarije, i obslužuju ove proizvođače konjaka i kalvadosa. Različite su veličine burića koje se mogu koristiti. Idealna neka veličina je oko 350 litara, međutim, evo ovo koliko godišnje gube Francuzi, recimo 2% godišnje od svih količina koje čuvaju destilate konjaka, oko 22 miliona boca se godišnje izgubi isparavanje iz tih burića. I postoji jedan izraz koji su Englezi patentirali, kažu zove Angel's Share ili anđelski ušur ili anđelski ujam ili anđelski udeo, znači sve ono što ispari iz burića što ode anđelima, na osnovu tih gubitaka samo piće u buretu jeste da ga je manje, ali dobije mnogo bolji kvalitet. Može dalje. Bezboljne rakije mogu da budu rakije od svih vrsta voća, a vrhunski kvalitet sa zrevanjem u buretu samo šljivovica, kajsijevača, izuzetan kvalitet kajsijevača dobijaju mnogo bolji kada se zrevaju hrastim buradima nego kada se piju bezboljno. Jednostavno to je kajsijevača rakije koja je kompatibilna sa hrastovinom, koja daje vrhunski kvalitet. To je izum, inače bio našeg profesora Pavlovića pokojnog. Ja sam prvi put probao pre gotovo 25 godina tu rakiju koju je on spravio kajsijevaču, koja je sazrevala u hrastavom buretu. To je nešto izuzetno, zaista. Jabukovače, vrhunske, zaista, kada se stave u hrastavom buretu, to je dunjevača. To isto ne možete zamisliti kako je to dobra kompatibilnost dunjevog destilata i hrastovog bureta. To je jednostavno ljubav na prvi pogled. To se toliko voli da je to nevjerojatno. Jedna divna rakija. Od kruškovača liljavka nikako ne sme da ide u buret, zato što buret sa ovim sastojcima jako utiče na uništavanje tih aromatičnih materija koje potiču iz kruške. Međutim, jedna kruškovača koja je proizvedena, na primjer, od kaluđerke i tekako se dobro slaže sa drvenim buretom, tako da se može, recimo, destilat kaluđerke koristiti za sazrevanje u hrastom buretu. Može dalje. Kraj definalizacije rakije, smanjivanje jačine destilata, čime se radi omešanom vodom i destilavom vodom. Zbog čega? Ja nisam govorio kako se to peče, koliko je to jačine kada se to, mislim da je to suviše za ovo predavanje i ovako je bilo dugačko. Koje su idealne količine jačine rakije za piće?
zavisno od vrste voća, ali od 40 do 45. To je ono kada rakija daje ono što je najbolje u njoj, kada pomirišete prvo da vas taj suviše velike koncentracije etanola ne udari u nos i da ne zatvori sve te lepe mirisne sastojke koji se nalaze u rakiji. Ako ima suviše etanola, prva sensacija koju ćete imati kada pomirišete to će biti udar te oštrine etanola. Ako ima ispod 40%, dobije se jedna bjutkasta tečnost koja nije baš prijetna. Znači od 40 do 45. Naše šljivovice gotovo svi dole sa 45 da se piju, osim jako starih šljivovica koje su mnogo lepe tamo na 41, 42% alkohola, pa i 43. To je nešto što je nevjerovatno lepo kada su šljivovice u pitanju. Većina ovih voćnih drugih rakije tipa biljamovke, to je 40, 41, 42 maksimalno. Kajsijeva će također 41, 42. Višnjevača, to je sve tu negdje. Znači, ne bi trebalo dozvoliti sebi da pijemo suviše jake rakije, jer kada unesete suviše jake rakije, ako progutate to, znate koliko to gori, koliko to bude neprijatno, kako na grlu, tako i ovdje, jednostavno para i jednjak, neprijatno je za piće. Jedina pića koje mogu da se piju na ovako, na koncentracijama alkohola preko 50 su pojedine ruske vodke. Ruske vodke možete popijeti određene kada su izuzetno kvalitetne sa 55% alkohola, ne osjećate tu jačinu. To je toliko prečišćen alkohol da ništa ne smete, još kad je dobro raslavite, vodka hoće da se dobro raslavi čak i u zamrzivaču, to je nešto što može se popije, što verovatno drži one Ruse normalni u ovim njihovim uslovima sivirata. Sve rakije se piju, mogu da se piju ili kao digestiv ili kao aperitiv. I digestiv i aperitiv, znači i pre jela i posle jela. Pije se samo šljivovica i jabukovača. Većina drugih voćnih rakija se preporučuje da se pije posle jela, manje više svi piju posle jela da bi se poboljšalo varenje. Kod nas je običaj da se obično rakija pije pre jela, kad je šljivka u pitanju, ja se slažem savršeno, čak se slažem i sa nekim bezbojnim rakijama tipa biljamovke, tipa neke višnjevače, a ovdje nije bilo reči o lozovačama, kad se to dobro raslavi, to bude izuzetno lepe rakije za konzumiranje. Međutim, ono što je vrlo važno pomenuti, da je najbolja temperatura za serviranje rakije upravo neka sobna temperatura oko 20, 18, 19, 20 stepeni. Tada sve te ispadljive komponente, kada mirišete rakiju, dođu do izražaja, budu lepe. Vrlo često se u našim kafanama događa da kafeđije dobro raslade ovakvu rakiju, pa onda može da prođe svašta. Znači, mogu da vam provuku različite smrljive rakije i da se oduševite, a da to u stvarnosti nije to uopšte. Može da je. Ovo šta se propisuje, kvalitet rakije ko propisuju ti zakoni, šta se sve kod rakije ispituje, sadržaj etanola, metanola, cijena vodoničnih kiselina, ukupne ispadljive sastojci. Što se tiče određivanja senzornog kvaliteta, na kraju tržišta određivanja senzornog kvaliteta, mi nemamo kod nas u našoj zemlji da neka specijalna degustacijna komisija kaže kada vi, kao kod vino pre nego što izađe na tržište, degustacijna komisija kaže, ovo vino je kvalitetno, visoko kvalitetno ili stolno i kao tako može ide na tržište. Kod nas to ne postoji kod rakijaša, bitno da se zadovolje ta hemija, a na tržištu je da odredi da li će kad jednom kupi određenu flašu ponovo kupiti tu flašu ili neće. To zavisi. Normalno postoji brojni uređaj u hemijskoj laboratoriji koja se određuje kvalitet, ali o tome drugi put. Može dalje. Evo iz čega treba piti rakiju. Znači, ja sam ovdje poređao ovo ovako što ima. Evo ga Šulić Okanče. Znači, ako ste u dobrom društvu i ako se mnogo volite s onima s kojima sedite i lepo ne zetite, normalno ćete piti iz ovoga. I bit će vam lepo. Ali, ako hoćete uživati u rakiji, kad stavite ovdje nos, nećete osjetiti ništa. Još ako je to dobro rashlađeno, onako, znači samo može se sune u grlo i da se osjeti tu negdje neka alkoholna tečnost, bez mirisa, bez ukusa, bez ičega. Znači, ovo je nešto tradicionalno, simpatično, kada se vidite u velikom društvu, ali to nije sud za pijenje rakije, ako hoćete da uživate u njoj. Onda, šta bi je nasledilo? Nasledile su ove male čašice, malo veći otvor, može da se pomiriše, ali to beži isto. Isto kad ste u dobrom društvu, uživat ćete, možete pijeti sirće kad ste u dobrom društvu. Stvarno lepo, tako i sa ovom čašicom to prolazi. Sad, vidite ovako, ovo su nekada bile konjak čaše.
široke su, sipa se rakija, recimo neko ovako piće do ovde, mogli su se drži ovako da se ono malo zagreva, ako treba među rukama, da malo počne to, još ako se malo zavrti tu, da se okvase zidovi suda, da to počne da isparava što ima u njoj, onda počnu te najlepše aromatične materije, ispadljive materije da izlaze iz ove čaše, prinesete nos, pomirišete i to dolazi do izražaja sve ono što jedna rakija ima u sebi. Prvo ćete normalno osjetiti da li ima mana ili nema mana, da li je to neki oštar miris ili je to miris, vrlo često ste znali da osjetite možda miris na oko lepak, taj miris etilacetata koji je vrlo neprijatan, koji nastaje upravo zbog loših fermentacija, loše destilacije i tako dalje, prenosi se u rakiju, znači vidite da li rakija ima mane ili nema mane. Onda počnete doživjeti uzor, pokušajte da prodrete u suštinu jedne rakije, da li je ona proizvedena od određene sorte, da li je to može neko podneblje koje je specifično, kakav je način proizvodnje te rakije i da li ona zadovoljava nešto što vi očekujete od te rakije. Jer što kažu, nekome je pršuta nešto vrhunsko, nekome je parizer nešto vrhunsko. To sve zavisi od ukusa potrošača, ne treba na ukuse uticati. Normalno, neko će neku rakiju na koju je navikao u svom rodnom kraju, koja je daleko od rakije vrhunskog kvaliteta, odreagovati na najbolji mogući način i reći da je ovo nešto najbolje što sam pio, iako ona po svojim karakteristikama ne zadovoljava da se kaže za nju da je to neka rakija koja je najbolja na svetu. Ali čovjek je na to navikao i to treba ceniti. Onda su išle, recimo, postoji ove grappa čaše, to je za italijansku konovicu grapu, dosta su solidne, lepo hvataju tu aromu kada se mirišu, ali ne suviše, ne možete dobiti baš tu impresiju, potpunu impresiju kvaliteta mirisa, kao kad se recimo koristi ovo jedna konjak čaša, jedna mala savremena konjak čaša za probu konjaka, vrlo lepa i simpatična, laka je za ruku, nije velika, vrlo lako se vidite kako kao oblik neke lale, lepo se skupljaju ti mirisi, te ispadljive komponente kada se naročito zavrti čaša u ruci i dosta je dobra da bi se odredio kvalitet jednog pića. I na kraju jedna ovako čaša koju ja veoma volim, koja je ranije korišćena dosta za degustacije vina, ja je koristim za degustacije rakija, dosta je sužena prema vrhu, a vrlo lepo kao čunak jedan hvata sve te ispadljive sastojke, vrlo lako ih koncentriše, tako da se lako određuje miris i kvalitet mirisa rakije koja se pije. Vidite ovdje smo radili jedno vrlo lepo istraživanje prošle godine gdje smo dosta srpskih šljivovica ocenjivali miris njihov u ova 3 tipa čaša. To je grappa čaša, ovo je konjak čaša, jedna nova konjak čaša i ovo je klasična čaša za ispijenje malt viskija škotskih. Bio je samo cilj da se utvrdi, ukus je vrlo sličan kada se pije svi gotovo identičan. Kad se ista rakija sipa u sve ove 3 čaše, ako je dobra rakija, najbolji miris najveće ocene za miris te rakije su bile u ovoj srednjoj čaši koja se koristi za konjak. Međutim, ukoliko rakija je nešto niže kvaliteta, najbolje ocenu miris u ovoj čaši ovdje. Jer je široka, ono što je loše, brzo pobegne iz nje, tako da ocenjivač ne može da uhvati te najneprijatnije tonove, kao što može da uhvati ovim čašama koje su složenije gore. Vrlo je interesantno bilo vidjeti kako se ponaša jedna ista rakija u različitim čašama. To možete i kod kuće da uradite, da uzmete različite čaše, sipajte u različite čaše istu rakiju, pa ćete vidjeti kakve su to razlike u mirisa. Može dalje? Ovako izgledaju recimo stolovi za degustaciju koji se koriste u jednom institutu za voćarstvo. Znači, postoji mogućnost da kada se više uzoraka ocenjuju, da se više čaša poređa jedna pored druge, tako da se u svaku čašu sipa različit uzorak i da se uzorci između sebe upoređuju, što je dosta jedan lak način ocenjivanja, jer uvek imate različite uzorke koje možete da poredite i da uporedite njihov miris i ukus, boju, bistrinu i tako dalje. To je mnogo jednostavnije nego kada dobijete svaki uzorak u posebnoj čaši. Znači, prvo dobijete čašu s jednim uzorkom, ocenjujete ga, kad završite, upišete njegovu ocenu, dolazi drugi uzorak. To je mnogo teže, zahteva mnogo znanja, mnogo iskustva da bi se uopšte ocenio jedan uzorak. Jer imate, kada dobijete jedan uzorak rakije u čaši, prvo imate veliku odgovornost prema čoveku koji je uložio ogroman trud i novac da bi proizveo takvu rakiju, ljubavi normalno je uložio u to da ga sa nekom lošom ocenom koja nije odgovarajuća pokopate.
Znači, vrlo je bitno da budete objektivni, da tačno znate šta tražite, znači dobro da poznate tehnologiju i da imate veliko iskustvo u ocenjivanju rakije. Da bi se to naučilo, čovjek ne može da krene rano. To su jednostavno jaka alkoholna pića, sa mnogim drugim namirnicama vi možete krenuti kao dete, da učite kakvi su ukusi. Ja sam prvi put počeo da probam ova pića tako profesionalno sa nekih 27-8 godina, pre nisam, jer jednostavno nemoguće da ne postanete alkoholičan. To je jednostavno nemoguće. Kao što vidite, na stolu za degustaciju postoje tu još neke stvari koje su vrlo bitne za degustatora, šunka, neutralni sirevi, hleb, jabuke, to je sve mleko, mineralna voda i gaziran i negaziran za neutralizaciju čula između svakog uzorka. Tako da je to kako izgleda kada se postavi jedan degustacijni stol. Može dalje? Evo ovo s nekoliko ocenjivanja. Evo u Gornjoj Trepči, to je prvo ocenjivanje koje je pokrenuto u Srbiji pre 25 godina, sledeće godine 2022 će biti 25 godina. Pokrenuo ga je moj dragi kolega i direktor prvi Marek Gojković, naš Čačanin ovde. Po njegove ideji je započeta to ocenjivanje u Gornjoj Trepči. Jednostavno da bi se vratila vera u tu našu srpsku šljivovicu, ja sam eto bio tada jedan, ajde kažemo, dječarac, sad više nisam, kada smo krenuli to da radimo, od prve godine sam tu bio, mnogo mi je drago što sam učestvovao u tome i što je ta manifestacija u Gornjoj Trepči bila inicijator svih drugih manifestacija koje su posle širom Srbije počele da niču, gde je počelo da se ocenjuje voćne rakije i šljivovica. Ovo je isto jedna lepo ocenjivanje u Osečini, jedan lep šljivarski kraj, gde se dan danas zadržala jedna količina mađarke požegače, ima i još lepih rakija, Novosadski sajam, poljoprivredni, to je njihova sala za degustaciju i ovo je bilo ove godine u hotelu Radisson Collection u Beogradu, jedna vrlo interesantna degustacija gde je bilo nekih, ja mislim, 20-ak degustatora, od kojih je bilo nekoliko profesionalnih koji se bavimo tim, a bilo i ovih koji se zovu somelijeri, dosta dobrih somelijera i tih nekih bartendera. Ja sam prvi put čuo da takav to zanimanje postoji, to su oni verovatno koji prave one koktele tamo stvari, ocenjivali su komercijalni izvorci sa tržišta Srbije, jako lepo organizovano u nekom ambijentu koji je zaista divan. Sve su ovo lepi ambijenti. Vrlo nam je drago kada kao komisija odemo na različita mesta, ocenjujemo regionalne kvalitete i ljudima ukazujemo na koji način da se poboljša kvalitet njihovih voćnih rakija. Može dalje? Evo kako izgleda jedan listić na kome se ocenjuje jaka alkoholna pića. Ovo je taj, naziva se Baumol sistem, šta se ocenjuje? Boja, bistrina, tipičnost, miris i ukus. Najviše pojena, vidite, nosi ukus kao najvažniji. Najvažnije je kad progutate da znate zbog čega nešto pijete, miris normalno 6 pojena, maksimalno tipičnost, to određuje da li, kad kaže neko da je to šljivovica ili dunjevač, da vidite da li je to zaista dunjevač ili šljivovica. Bistrina mora rakija da bude bistra, kod mutna ili adolescentna, to samo pokazuje nebrigu ili neznanje onog koje proizvodi i normalno boja daje isto jedan poen, s tim što recimo u zavisnosti kod šljivovice naročito taj dijapazon boja može da bude od bezbojne, svetlo žute, slavno žute, dukat žute, pa ukoliko onda sazreva u pravi hrastovim buradima, uvek tu postoji jedna zelenkasta nijansa. Ukoliko se dodaju ovi čipsevi koji su danas postavili moderni, gde se ne dobija neki naročiti kvalitet destilata, dobija se jedna zagasita boja i vrlo često miris takvih destilata gde se dodaju čipsevi daleko po kvalitetu kao i ukus ispred onih koji se zrevaju buretu. Normalno vidjeli ste da sazrevanje burićima dugo traje i da košta, ali da je vrhunski kvalitet i doprinosi da se nešto dobro naplati. Može sledeće. Ovo je drugi sistem ocenjivanja gde se ocenjuje izgled, miris, ukus i harmoničnost, s tim što izgled, vidite, bistrina boja, miris ima tipičnost, kvalitet, intenzitet, ukus, tipičnost, kvalitet, harmoničnost i harmoničnost, to je celokupni utisak. Ovo je skala do 100 koju koriste i vinari, ja sam koristio samo 2 puta do sada, ne znam šta je bolje, mi smo se nekako navikli na onaj prvi sistem s onih manje parametara kvaliteta i jednostavno lakše plivamo u tome, mada i ovo da poprilično dobre rezultate i predstavi jednu rakiju u pravom svetlu. Može dalje. Kao što vidite na ovoj karti, ovo crveno ima danas i više ovih crvenih boginja i crvenih tačkica. To su ocenjivanja širom Srbije koje su nastala posle te Gornje Trepče.
gde se ocenjuju ti regionalni kvaliteti šljivovica, šljivovih rakija i plavom bojom je data Institut za voćarstvo u Čačku. 2012. godine je pokrenuta ta čuvena smotra najboljih srpskih šljivovica, gde mogu da se plasiraju samo najbolje šljivovice koje su prethodne godine osvojili velike zlatne medalje na tim regionalnim takmičenjima. To je postalo veoma prestižno takmičenje. Svi proizvođači se tako hvale koji su dobili za ovih 10 godina taj naziv najbolje srpske šljivovice, da su to osvojili u Čačku. To je izuzetno teško, ocenjuje 9-člana komisija, jedna od najjačih komisija u zemlji, vrlo je teško. Što se samog tog ocenjivanja tiče, ovako možda bi to bilo zanimljivo ovako i za kraj, nekako, ja ne znam da li ima još slajdova, reći, komisija kada ocenjuje rakije, ona to posmatra pomalo kao misice kada prolaze, znači ceni se neka proporcija, neka kao idealna lepota, traži se neki idealni kvalitet. Međutim, ukoliko proizvodite rakiju za sebe, shvatite je ukoliko ste žensko, da je to kao vaš muž ili kao vaš dečko, ako ste muško kao vaša žena ili vaša devojka, pa i ako ima neku manu, i ako je malo plempava ili ima, ne kažem kako, ona je ipak vaša ili on je ipak vaš, pa se zadovoljite onim što imate i nemojte trčati za neče drugo. Tako da svaka rakija ima svog potrošača, svakom je svoje najbolje i to je to. Ja mislim da više nema ili ima, možda još jedan staviti, samo izvinjam se. I ovaj kraj, ovo je samo pokazuje jednu široku lepezu današnjih voćnih rakija. Ovo je čisto izuzetno slučajno, ima veliki broj proizvođača u Srbiji sa izuzetnim rakijama i to bi bilo to. Hvala vam. Ja sam tu otvoren i normalno to su neke rakije od naših ovdje proizvođača iz Čačanskog kraja, šire gledamo Čačanskog kraja, pošto je tu i malo Drenova, Milanovačka, to nam je, jel tako? Mi smo, ajde da kažemo Čačanskog kraja. Na granici. Tako da, evo, tu je za posluženje, pa izvolite, ako ima neko pitanje, dobrodošli ste.